الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الحدي حدي مصطفى صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة دلالة، وكل دلالة صاحبها في النار. أجارني الله وإياكم وسائر المسلمين من النار. أيها الأحبة، فإن كلمتي مع حضراتكم في هذه الخطبة سوف يدور حول ما نحن عليه من الحرارة. فهذه هي حرارة الشمس، والشمس من رؤوسنا لا يقل عن بعدها أقل من 1500,000. فكيف نحن بالشمس في يوم القيامة، يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون؟ فالشمس على رؤوسنا، وكل واحد منا واقف في موقف المحشر مع أعماله، صالحا كان أو طالحا. فإذا كان هذه هي حرارة الشمس في هذه الدنيا الفانية، فكيف تكون حرارتها يوم القيامة؟ مع كل هذا، مع شدة هذه الحرارة، فإنها نعمة على البعض ونقمة على الآخرين. فهيا بنا أيها الإخوة أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب، وأن نزن أعمالنا قبل أن يوزن لنا. فحاليا نحن داخل المسجد، فيه من المكيفات وما أشبه ذلك، وفيه الملابس وما يشبه ذلك. أما يوم القيامة فليس هناك ورق ولا شجر ولا بيت ولا مأوى، فكل واحد منا واقف بين يدي الله عز وجل حاملا على رأسه أعماله الصالحة أو أعماله السيئة. فهذا يجب علي ويجب على المسلمين جميعا الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا، وآمنوا بأن القيامة لا بد منها أن يحاسبوا أنفسهم. فأيها الأحبة، لو خلعت ثيابي حاليا ووقفت في الشارع وحملت على رأسي
ولو ب1 كيلو أو 5 كيلو لا أتحمل ذلك خلال ساعة مع شدة هذه الحرارة. أما يوم القيامة كل ما اكتسبته من الصالحة والطالحة فيكون على رأسك يوم القيامة. ويقول مولانا عز وجل في محكم التنزيل: إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. إذا كنت لا أتحمل ساعة على حمل 5 كيلو فكيف أتحمل الوقوف ولو لم يكن على رأسي وقوف 1000 سنة؟ وهذا أيضا مما تعدون. أيها الأحبة، يقول تعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا، بمعنى يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، اتقوا الله، فإن تقوى الله هي خير زاد يتزود به العبد للقاء ربه يوم القيامة. اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ماذا قدمت لنفسي يوم القيامة؟ ماذا قدمت لنفسي يوم أقف بين يدي الله؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن منكم إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. ماذا قدمت لهذا اليوم؟ فهذا امتحان في هذه الدنيا الفانية مع شدة هذه الحرارة. إذا كان هذا في الدنيا حرارة الشمس، ويوم القيامة يوم المحشر يوم الحساب يوم التغابن يوم القيامة يوم الواقعة، هذا حرارة الشمس، فما بالنا بحرارة جهنم؟ إذا كنا لا نطيق على تحمل حرارة الشمس في الدنيا ولا نتحمل على حرارة الشمس يوم القيامة، فكيف نتحمل حرارة جهنم؟ يوم تشخص فيه الأبصار مهطئين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. يوم القيامة القارئة الواقعة أسماء القيامة. فحاليا فكثير من المناسب الأماكن للأمل غفلوا الأماكن لشدة الحرارة. أما يوم القيامة إن كان خيرا فخيرا وإن كان شرا فلا تلومن إلا نفسك. هذا هو الحساب. إذا حاسبنا كما قال فاروق الأمة: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. فعلى كل واحد منا أن يحاسب نفسه، وخاصة في هذا اليوم 35 درجة حرارة. أما في يوم القيامة لا يؤد ولا يحصى قيمة الحرارة، درجة الحرارة. فكل واحد واقف بين يدي الله لا عليه لا ثوب ولا سروال ولا كذا ولا كذا ولا كذا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: 7 يذلهم الله تحت ذل عرش يوم لا ذل إلا ذله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل
ذكر الله خاليا ففادت عيناه من شدة يوم القيامة أو من حول يوم القيامة أو من شدة عذاب القبر. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم الشمال ما أنفقت يمين. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. هؤلاء السبعة جعلني الله وإياكم منهم. يذلهم الله يوم القيامة يوم لا ذل إلا ذله. أيها الأحبة، فعلينا أن نتزود بخير الزاد للقاء الله، لأنه لقاء لا محالة، لا بد من الموت، لا جزاء ولا عقاب ليوم القيامة إلا بعد الموت. فكلنا سنموت إما آجلا أو آجلا، كل نفس ذائقة الموت، وكل من عليها فان، وكل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. musidɓe julɓe tedduɓe, ɓawon yettude o wiyeteɗo Allah du'ano nelaɗo makko sallallahu alayhi wa sallam, kanko e ɓeygure makko e sahabaɓe makko, hutuba meɗen on wona juutayɗo, na ɗum ɗo wonno mawdu o, kono mawdu no sansira sabu no alhaali on ardino. hande ko 35 degré 36 degré Belgique ɗo, mo beeno mapodi e hoore mum e nguli, kum ɓorniɗa wotawa hikun teddamma. no woodi nokkeli go golle ɗen ɓe fermiɗe hande waɗa golle ɓe ka yaasiji sabu sattugol wulugol ngol. ɗum ɗo ko alhaali meɗen on ka aduna ɗo, ngenange wuluge ɗo seeɗa par rapport e ko nge wuloyta koye yawmal qiyama. ni ko fanɗi wo 1500 ha ɓuri ha yeeso ton, selon estimation ji ɗin no hakkunde meɗen enen e nangue nge. si tawi noon 35 36 degré sonjiri ni bani adam ɗo, yawmal qiyama mo be immoyto ga qabru muɗum hara hay hunde a ɓornaki, ko adi kon taw hara hay ondi ko teddinano kon foppu hino arti, foppu hino arti taw hara hay hunde ala e on tigi kadi. hara hiɗa ronni neññande golle maɗen, siko moƴƴe ko ɗum, so tawi kadi ko bonɗe ko ɗum kadi. wonon ñallal gotal laakara no fotawa duuɓi wulure aduna nokkugo 50. si tawi noon ɗo ni mi wawata darade ka yaasi ɗo mi ɓornaki, hay so tawi no ɓorni yomi rondo ɗon 5 kilo e ley o 36 degré ɗo nguli, mi wawata tenugol ɗum. yawmal qiyamale golle maɗen foti ko moƴƴe foti ko bonɗe, haray mo be hino rondi no dari, goto susata wowlugol, mo be no dari, darete ɗon soñje jama on maapo, ha jama on inna joni Allah ittimen ɗo hay so tawi ka nder yiite men yarata. ɗum noon si tawi nguli nangue ngen soñjiri ni aduna, malgré hinge woɗɗiti en, yawmal qiyamati nge addoyama yoru embere sogonal ma cuɓal ka hoore ko e meɗen, tawata hiɗen rondi kadi dongal teddungal golle maɗen, imma moƴƴe ma bonde, ko no wonoyta alhaali meɗen on. si goɗɗo waɗanama ɗo joni 50 kilo yo daro ka yaasi ɗo leer goto, mi sikki ɗum soñja waɗay. yawmal qiyamati le ko ɗum nelaɗo maki sallallahu alaihi wasallam, darete ɗon duuɓi 50 ma duuɓi 100 no dara, goto susta wolde goɗɗum, ko daragol ko ɗum innana yawmal qiyama. ko ɗum si tawi yimɓe jeeɗiɗo no ton, Allah sortoyeyɓe ka ley, o sornoyeyɓe ka ley ɗowdi arsi makko, nden ñande ɗowdi wo ala, na kuɗum wona kakum, wona leggum wona leggi, hay e hunde na suudu wona hay bagahum, mo beno darodi e golle muɗum. nden ñande ko susata woloygol ɗo wo ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. nde ñalande ɗole nde hewtanay fof, nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maki noon awa yimɓe jeeɗiɗo no ton, kamɓe ɓe daɗoyay bone o sattede ɗo nden ñande.
no tawa e muɗum yeesojo nunɗuɗo innaka noon ko président de la république on tun ko yeesojo hakkunde ma e wonkimaki nunɗa tere maɗe nunɗa an e sonnajo nunɗa an e fayɓe ɓe nunɗa ko noon no yaari gouverneur préfet ambassadeur ministre chef secteur chef quartier ha hewtoya lanɗo on dow sa woni yeesojo nunɗuɗo ka ardinaɗa o ka ardaɗa kun janɗi kun fanɗi sa nunɗi a tawoyte dandoyte ɓen o son jaaɗo yawmal qiyama yo Allah waɗu en e maɓɓe ɗiɗaɓo on ko suka ɓay ko mayno kun e nder dewal Allah elta kun mawni janɗi e nder dewal Allah oɗo kadi ko ɗon o soroyta har na yettu suka yagal magal jeunesse yaw magal fof utilise ɗum ɗon ka harmi fewno ka wawɗa ɗon hay gañoma hino faalama yetta ɗum ɗon utilise ay ko Allah yiɗa yarlaki ha si wonoyi noon hande kay tawata a ronki hay goto faalakama hande kadi inna joni on ti ɗaɓɓu kaftani hun dani hun ɗaɓɓa jikiriwol ɗaɓɓa kufune ɗaɓɓa mukkal molnagal watta ɗon puutoru molanaɗo ɗon e leppi molnagi yara ka jolirde ko fewndo ka aduna on faalama ɗon giɗo gaño fof no faalama ko fewndo ɗon kadi Allah faalama dewal sagata e dewal neɗɗo mawɗo wona goto sukaɓeɓen fof ko ɓen Allah manti annabaɓeɓen fof fewndo ɓe dulete hari ko ɓe sagataɓe gollanɓe l'islam ɓen fof gollani tariha on fof on tawi ko sagataɓe wonno ko ɗum woni wa shabun nasha'a fi ibadatillah pay ko mawnuko e nder dewal Allah wattanen hakkil moƴƴa e muɗum no tawa e maɓɓe kadi hombo gorko tawata ɓernde makko nde no yowiti e tottoygol farillaji ɗin ka juulirde himo lerɗi fimo himo yiɗi hara o juuloye ka juulirde na joɗagol darugol e balon dara sifa ɗin piiji immo waɗa ɗon darɗi tak tak immo immi feƴƴi hande kadi continue programme ji mum julde farilla juulande ka juulirde julde jama e ko goɗɗo juuli ka suudu muɗum ɗum wona gotum no ɓurdi baraji nogay e jeɗɗi si goɗɗo juuli ka suudu mum juulirde no ɓadimo ko alda wo e ganto karama ko e buy ko inni julde makko nden sellahre no tawa e maɓɓe kadi yimɓe ɗiɗo yiɗidirɓe fi Allah arana fi intérêt aduna mara fi ɓe yuri nokku gotum ɓe yiɗidira fi Allah si ɓe moɓodiri ɓe yewta fi Allah si ɓe seedi kadi ɓe yeyta fi Allah si ɓe haaɓi ɓe haɓiray fi Allah si ɓe weldiri ɓe weldiray fi Allah ɓeɗo kadi ɓe waɗoyte ka ley ɗowdi ɗo nde jama on fof no maapoyi kamɓe ɓe huloytakati no tawa e maɓɓe kay waɗoyteɓe leydi ɗowdi ɗo daɗa ɓe wayɓe o soñja ɗo neɗɗo jooɗiɗo miijiti fi Allah anditi fi dargal anditi fi yiite anditi fi qabru anditi ñande surroɓe arti o miijito fi kulol Allah e lette makko ɗen e mangural Allah ngun ha gite makko ɗen yalta gondi kono heewi joni e meɗen ko Allah wi kon kalla barrana ala gulubin kornino naafi mayde naafi ayeje yewteɗe fi laakara wona hay e hunde wowlete ha tawata ɓalli meɗen ɗin ɗi hulay ɗi wulla si yehi ha goɗɗo gite makko tawi hande kadi wullata few haray ɓernde nden yoori aden fulawa goto arno ka nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o inni nelaɗo ɓernde ande yoori mi faala ya jonnan lekki nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maki wo at'imi ta'am ñammi ñamete wamsa ala ra'sil yatim mawlu hoore al yatima ko ɗum hoynata ɓernde ittugol sadaka ñammina ñamete li wajhillah har na innugol mi jonnimo kadi o ronkanilan hay albarka ko fewndi kono noon sa naɓi kodde hun ɗo ɓe nodditi yo tigi tigi on so tawi ko ɗay kodde on faljere no toon si tawi feƴƴoyi ɓe ala nodditude few joni noon ñammingol ñamete mawlugol hoore alyatimajo no tawa e ko hoynata ɓernde goɗɗo si tawi nde yoori no ha nde korni nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam fewndo ɓe arno madinatul munawwara ko ɓe adino noddugol yimɓe ɓen e muɗum ko ɓe maki ayyuhannas afsu salam wa at'imu ta'am wa sallu billayli wannasu niyam tadkhulu ljannata bisalam kono yo yimɓe sakite salminago ñammine ñamete juule jemma hara fof hino ɗaani on naato e aljanna wondude e kisal piiji tati mettuɗi wadde fewno ni si yalti ɗo nele hewti aɗo baraba ko fan yomi fotta no gasa capanɗe jowo ha temedere kono mi hiwrotako sinamo mi andi on no tawa e maneji dargal goɗɗo salminta sinamo andi on ko ɗum fewndi fewno ɗo jonno ɓe yinni hadis go firay ɗo oɗo la tadkhuluna aljannata hatta tu'minu won natta aljanna ha tumane gomnin ɗo
wala tu'minu hatta tahabbu on gomɗinta kadi ha tuma nde yiɗinirɗon nelaɗo sallah sallam maki awala adullukum ene on accata mi yeeto on ala shay'in e dow hunde iza fa'altumuhu tahabbtum so waɗi nden o yiɗindira e hakkundeji moɗon sahabaɓe maki bala ya rasulullah qala afsu salama baynakum sakite salminangoji hakkundeji moɗon an e goɗɗo siɗon hiwrodirde hiɗon noddidirde ƴetta téléphone noddamo ɗon tun ara na hay hunde waɗi ko hiwrago ɗon tun anda so tawi hiɗon e jaam giggol e yurmede waɗa e hakkundeji moɗon kono si ɗum ɗon ala toon yaa yakuba ɓe maaki hadisi ko kadi wo tahaddu tahabbu wo neldidire kadi so neldidiri tun o yiɗidiray ko ɗum si yo toon ka suumayeji ni sunna katiji no waɗa mo beyara no ñaami ha haari no welti jokkereji en nam si tawi ara jama on wa'irino ka suumaye noon ɓaawo suumaye noon on tawi no fof no yiɗidirno non no tawa e jeeɗɗo ɓen kadi hombo kadi neɗɗo ittuɗo sadaka hara ngo nano ɗo andari ko ngo ñaamo okkidiri ɗum ɗon hon lawonnema sa feññini hara hino harmi allah no daali ka deftere makko in tubudu sadaqati fani imma hiye wa in tukhfuha wa tu'tuha alfuqara fa huwa khairun lakum kono noon sa suuɗi a okkitiri ko ɗum ɓuri e moƴƴude sadaka si tawi hara sadaka on ko neɗɗo goto wonɗa e okkude ko halorta ko suuɗugol ngol ɓuri e moƴƴude amma si tawi hara ko fof jeyi wano fiya affaire juulirdaji ko nantata e muɗum hara feññingol ngol ɓuri moƴƴude fiyo woɓɓe goo kadi yi'u ɓe lerɗa fi waɗugol ngol ko ɗum si allah diɗi ɗiɗon in tubudu sadaqati fani imma hey wa in tukhfuha wa tu'tuha alfuqara fa huwa khairu lakum sihatu tafdil on waɗi ko ɗum ɗon gara ɓuri e moƴƴude suuɗugol ngol fiwata yingo naatu e muɗum no tawa e maɓɓe kadi waɗa weeteɓe ka ley ɗowdi nden ñande kadi neɗɗo weddoduɗo e sonnajo jooma dambe iwdi ngari jaahu jawdi piiƴi ɗi fof no timmi o noddama faade e ko boni inna min nde miɗo hula allah ɓeeɗo jeeɗɗo ɓe daɗoya e o soñdia yawmal qiyama yo allah dandan en fof meɗen soñdia aduna soñdia lakara aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi wa kafa ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأيها الأحبة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 الصلاة على النبي إذا صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم مرة الله سبحانه وتعالى يصلي عليك بسبب هذه الصلاة 10 مرة فكيف يصلي عليك مولانا عز وجل يقول غفرت لك ورحمتك وعفوت عنك هذه هي الصلاة وماذا أيضا وكتب له بها 10 حسنات بسبب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وثالثا ومحى عنه بها 10 سيئات بسبب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ورابعا ورفع له بها 10 درجات بسبب صلاة واحدة إذا كان هذا هي نتيجة الصلاة الصلاة الواحد على النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بمن صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم في اليوم 100 مرة الله سيصلي عليك 1000 مرة ويكتب لك 100 حسنة ومحى عنك 100 سيئة وكتب لك ورفع لك بها 100 درجة والدرجة الواحدة كما بين السماء والأرض أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم musiɓe julɓe tedduɓe ko yewtuɗen ɗo fii ko nguli yawmal qiyama si daroyama ko suusata wowloyde wo ko wiyeteɗo muhammadu sallallahu alayhi wa sallam si tagi fo ngo yehi ka adam
adama inna min mi suusata feƴƴe nokkugo yehe ka nuhu inna min mi suusata ko probléme ji am mappenila yehe ka ibrahima inna mi suusata yehe ka musa musa inna min kadi mi suusata yehe ka isa inna min kadi mi suusata yehe ka muhammad o wiyeteɗo muhammad o sallallahu alayhi wa sallam ko on wiyta ana laha ko min handi ko min jeyi nde tefore ɗo yawmal qiyama oɗo noon allah tagu ko tagi kon fof o ɓurni oɗo e hoore ko taga kon fof o yiɗi oɗo kadi ɓuri ko taga kon fof golleji ɗin fof ko juulugol e nelaɗo tun sallallahu alayhi wa sallam allah inni min e malaikaɓe am ɓen meɗen juulude muhammad ko onon yo gomɗinɓe wallelan juulugol e makko inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nnabi ya ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima joni noon sa juuli e nelaɗo nde wotere allah juulay e ma nde laabi sappo sa juuli e nelaɗo nde wotere allah o windante moƴƴi sappo o montanama bakkatuji sappo o ɓantanama darajaji sappo kadi sabu o juulɗa nde wotere kon sa heɓi noon e nder ñallal ngal laabi temedere ko juulɗa e nelaɗo allah juula e ma nde laabi wulure kono allah juulirta e ma ko innugol mi yaafike ma mi yurmama mi dandima lette mi hokkima aljanna ko ɗum ɗo fof koye juuɗe makko woni o ɓantanama darjaji kadi o montanama bakkatuji ɗin kadi o windanama moƴƴi kadi sabu juulande wotere joni noon sa heeɓi ñande be ñande nde wa sallam juulugol e maɓɓe no wona sabu ko ittanma soñja juulugol e maɓɓe no wona ko ittanma himme e sunno ka ɓernde ma no ittanama kadi diiq ɓittende ka nder ɓernde ma soñja wonki sabu juulugol e nelaɗo sallallahu alih w sallam no dégasa ɗum ɗon fof haray itta sakkitora yewtere ande goɗɗo arno e nelaɗo sallallahu alih w sallam mi fecci ñallal angal pecce nayyi mi waɗi feccere wotere juulugol e ma nelaɗo maki hino moƴƴi kono sa beydi ko ɗon ɓuuri e moƴƴude o inni mi waɗa pecce tati mi waɗa feccere wotere juulugol e ma nelaɗo sallam maki no moƴƴi kono sa ɓeydi ko ɗon ɓuuri e moƴƴude o inni a fecca e pecce ɗiɗi feccere fof ko juulugol e ma nelaɗo sallam maki no moƴƴi sa ɓeydi ko ɗon ɓuuri o inni joni waɗa ñallal ngal fof waɗa miɗo juulde e ma nelaɗo maki al an awa joni noon tigi tigi on sabu ɗum ɗon allah on yaafotoma bakkatuji ma ɗin o ittanama himmeji ma ɗin o ittanama ɓittendeji e soñjaji ko woni e ma mi torki allah subahana taala yo allah ittan e ɓinde soñja أيها الأحبة فقبل أن أخادر هذا المنبر أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى أن يقينا جميعا من حر جهنم يوم القيامة من ترى الله سبحانه وتعالى إن ما قد ينفق إن ما كبرنا مون نيو الله دندو ينقولي يت جهنم يوم القيامة مصيبة جول بتدو به واتاتنو يدي كوكو بيتلت يوم القيامة كوي بالو يمنو فندني dartoyagol lette wallahi si ɓeygu ma wulnanima ɗo joni ɓira ma te o waɗi 5 minutes o yaltini tasunku o jonnima wallahi a wata yarde hayso ko 2 minutes fewno ɗo ni yara kum wuli a wata wattuga tondu maɗo ko ɗum sikkuɗe si goɗɗo non ƴettoyama o fof makko o bugama e nder yiite jahannam hara kadi ko natuɗa toon condamnation ma ko illimité a anda ko honde tuma yaltata kadi watta ɗen hakkille ɗum ɗo moƴƴa andite ngo waɗuno hara o ɗaynari en pelle ɗum no wawi taƴugol ko ɓuri hulɓinade ko fof ko wiyete mayde si yehi ha taƴi goto ala wawɗo tokkugol haray lanni si yehi tun ɓokkun kun taƴirima haray hande kadi lanni hande haray ko ɓe yara toon hande kadi na jiɗo wona gaño wona médecin na hay hunde goto watama artirde hande kadi ko yeeso toon tun woni yarede hande kadi jiɗo ma o fof ko wallay ɗoma no hewtiroyaka gayi ka hande kadi torki allah nde hewtani en to yallah taw hara koye yafade allahumma aizza al islam wal muslimin اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم لا تفرق هذا الجمع الا بذنب مغفور وسعي مشكور وامل متقبل مبرور اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما اللهم انا نسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب
والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم فرج هم المهمومين ونفذ كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.